Hello, naimbag nga aldaw tayo aming kakabsat. Kaday to'y aso nata na pauluan, biyag tibaan. Kanta dagiti na bakutanan, kinalakayanan. Baak tiawag da kada kami awan na sawa na. Si kami tay makunkuna awan kapisi ti puso na. Kanayon ngagmay sa awan iti kadkadua, awan iti katray. Nga aganit iti rabi Dayta iti rason no apay abis mod kamay. Kanayon anapudaw dagiti ulumay. Kanayon timisuot nagarupangat tiro pamain, daawan mga apros naot-ot abok-bokol. Haniyan narigat na biyag tiyawan nasawa na. Agmula iti nateng agtaraken iti dingwan. Isudan ti asawaan tainal dawa kalangan-langan, numaminsan ket arat. Asawa dagiti baad. Ayun na yun. Ayun, naikidain na iti nabakitanan, kinalakayanan. Nga awan ti kakinkin na wil na iti rabi di pa'y kanuwaganit iti katray. Ano san may agawir anak di kakabsat may. Taawan mo ti bukod may nga anak winuputot may. Ay win mo ta. Bareng no'y sudan to mga awer kada kami. Inton di ka makabaan. Nuagis bukam tiid dami. Ayun nga bitin. Aniyan narigat na biyag tiyawan nasawa na. Agmula iti nateng agtaraken iti dingwan. Isudan ti asawaan tainal daw kalangan-langan, no maminsan ket arat. Asawa dagiti baak. Ay bumit hertek da pa yun Aniyan narigat na biyag tiyawan nasawa na. Agmula iti natang agtaraken iti dingwan. Ay una yan. Isudan ti asawaan tainal daw akalangan-langan, numaminsan ket arat. Asawa dagiti baak. Isudan ti asawaan tainal daw akalangan-langan, numaminsan ket arat. I asawa dagiti baak. Agyaman akakamsat iti nyo pa nagbuya iti daytoy asunata. Nga ikon ito'y lumaw Jennifer Miranda Mix Vlog.
sige laktil na ko kakabsat. Thank you so much. Thank you. Kita nagustuhan niyo rin aso nata. Like and share. Subscribe to my YouTube channel. Thank you.